Mwaramutse neza abakunzi ba radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki ivugira ku muyoboro wa YouTube. Tubazaniye amakuru ya none kuwa 25 z'ukwa munane 2024, amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda. Jya ubabwira nitwa Sentama kandi ndi hamwe n'umutumirwa wacu mumenyereye. Ikaze ku mutumirwa wacu, wasuhuza abakunzi bacu. Munyemerere nsuhuze abakunzi ba Nuru ya Mashariki aho muherereye naho mutwumva muri, turabasuhuje tugira tuta amahoro y'Imana nabane namwe. Nkuko bisanzwe rero tuza tubagezaho amakuru utasanga handi. Rero rwose hano kwa Nuru ya Mashariki muze mukande subscribe, mukore like, mukore share, mukore na comment kugira ngo ibiganiro byacu bibashe kugera hirya no hino. Sentama rero iki gitondo nibaza ko tugiye kuripura n'ubundi imiripuko yatangiye. Nibyo koko Magashi, imiripuko yatangiye. Abakunzi b'imiripuko, abakunzi b'ibiturika, bigire hino badutega amatwi. Turayabagezaho uyu munsi 5 kuri 5. Uyu munsi rero twazaniye ingingo ebyiri gusa. Turarebera hamwe imirwano yubuye muri Rubero, Yego, ni muri Kivu y'Amajyaruguru, hirya ya za Kanyabayonga na Kirumba. yego, Reba kandi haba hari abagabo Kongo irimo itinya ko bagiye gutangiza undi murongo w'urugamba muri Katanga. Abo nta bandi ni Joseph Kabila Kabange na John Numbi wahoze ayobora polisi ya Kongo. Bwana Magashi rero, reka tudatinze tugeze abakunzi bacu ho aya makuru. Duhere hariya muri Rubero. Ngira ngo wakurikiye irundwa ry'ingabo za FRDC muri kariya gace ka Rubero, cyane cyane ahantu hitwa Arimbongo n'ahandi hakikije. Bagiye baharunda ingabo n'ibikoresho, ndetse saho gusa hari n'ahandi henshi. Bwana Magashi, wahatwibutsa ukagira icyo havugaho? murakoze cyane. Twibutse abadukurikiye ko nyuma yaho Kirumba imaze kubohorwa na M23, birumvikana ko ahari hasigaye ndetse hanabereye n'imirwano inshuro nyinshi, twagiye tunabitangaza, ahitwa Arimbongo. Arimbongo rero ni ukuvuga ngo niwo murongo, uretse ko M23 byari nibyo gukubitika nisubirira inyuma, kuko na Arimbongo umunsi umwe ndibaza ko M23 igeze kuhabohora, ariko haza kuzaho ibya SSRF, ibintu bisa nkaho bicwekereye. Hanyuma rero nta kindi cyabaye. FRDC abantu barabyibuka, FRDC cyagira imisakuza ngo u Rwanda ngo rwafunze ngo ikirere, ngo nta ndege zivigoma ngo zigiye gutembo na Beni na iriya. Burya ikintu barimo bakora ni deployment barimo bakora, bagira ngo bazicishe hariya hafi, ariko byarangiye n'ubundi bakomeje bazicisha hehe Kisangani, abandi bagaturuka iyo muntu ari ahantu hatandukanye bakazana. Mu by'ukuri niba mwibuka ingabo zari za Kanyabayonga, mukibuka ingabo zari za aho bita za Vicumbi, ingabo zari za Rwindi, urumva zira ngabo zose General Kabundi zari ziyobowe na Kabundi na Kiko Kitambwe. Namwe mukusanya izo ngabo, nimurangiza mwongereho n'izindi zaje n'ibindi bikoresho. Ni ukuvuga ngo SSRF twarabivuze yuko ari umwanya mwiza FRDC bibonye yo kwegeranya ibikoresho, kwegeranya abasirikare no gushaka ibindi bikoresho babona yuko bakeneye kugira ngo bazahashye M23. Tumaze iminsi tubabwira imbunda zagiye zigurwa, twababwiye drone zagiye zigurwa, twababwiye abacanshuro bagiye baza. Ibyo byose niko byari byiteguwe, nubwo mubona FRDC irimo kugira gutya ikitatsa ivuga ngo iby'imishyikirano n'iki, ngo bari Rwanda n'iki. Ariko Bwana Sentama, ni kwa kundi uba ufite umupanga inyuma yawe, wereka umuntu nyine ko uri umuntu mwiza. Navuga ko ari nk'icyo FRDC yari yakoze uyu munsi. Rero icyatangiye wabibonye, nimugoroba M23 basohoye itangazo rigaragaza uburyo imyiteguro y'urugamba imeze. Tumaze iminsi tubivuga. Mu by'ukuri mu gitondo baje gusohora irindi tangazo rivuga yuko atake yatangiye, FRDC irashaka kubambura Kirumba. Mu by'ukuri ntago ari biriya bice gusa, imasisi yariya kuri zone buriya
nibyo nababwiraga ejo, mwitegure mugiye kuzabona iminyago izahava. Ni nk'iyavuye Kanyabayonga ko ibikoresho byafatiwe Kanyabayonga byabarwaga mu matora ntabwo byigeze bibarwa mu imwe ebyiri eshatu enye eshanu. Senama ngira ngo urabyibuka. ndabyibuka neza cyane bwana Magare. Hanyuma uretse hariya rero za Masisi navugaga, urabizi neza hariya hafi yo urenze usa nk'uwegera bahita ibihe bice ngo nkwibutse bwana Magashi. ibi bice bya hano wambutse Mweso, hahandi barimo bahanagura ni he? Nihura. Ihura. Aha, Ihura naho baragiye barahihugika. Noneho ahandi ibi bice werekeza Side Kivu, abarundi barapakiye baruzuye, babandi bose bagiye baza. Ni ukuvuga ahantu hose FARDC urumva ko yadadiye, kandi urumva ko igiye gutangiza imirwano uko ibishaka n'uko ibyumva. Niyo mpamvu rero itangazo ryasohotse M23 ikavuga iti natwe turirwanaho kinyamwuga, kuko FARDC byo yateguye urugamba, byo biragaragara. Mu by'ukuri rero ikintu twababwira abakunzi bacu nuko hagiye kuba intambara. Noneho ya yindi yenyewe mureke bya bindi mwivugishaga, mutegereze rero tugiye kubagezaho imiripuko. Noneho isaha ku yindi twarimo tubatayarisha, ariko n'ubu imiripuko hariya za Rimbongo barimo bararepurana, sharingi ntabwo zirimo zikuraho. Ndetse mu kanya buriya turaza kugaruka tubabwira ripoti ya Risasi na Mageruhi nuko bimeze bwana Senama. FARDC imaze iminsi rwose yitegura urugamba, yitegura intambara, ibikoresho yegeranya, abasirikare yegeranya, ko uyu munsi yakubura imirwano. Rero ntabwo ari igitangaza bwana Senama. Uvuze imyiteguro ya FARDC, hari ibintu wibagiwe by'ingenzi. Wibagiwe amato y'intambara iheruka kugura muri Turikiya, ngira ngo yageze i Goma na Bukavu. Wibagiwe kandi ingabo z'u Burundi, batayo nzima yuzuye yambutse mu minsi ishize, yambukira kuri Rusizi, yambuka yerekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Ikindi wibagiwe ni indege ya Ethiopian Airlines yazanye yagushije abacanshuro ba Wagner. Biriya byose rero ni ibigaragaza imyiteguro y'intambara. Nubwo hari ibiganiro, twe twararebaga tugasanga ibiganiro ntabwo bijya mbere, ahubwo icyo bashyira imbere ni kurwana, ni intambara. Ahubwo ngewe ikintu cyantangaje ni ukuntu yagize atya akavuga ngo bajya mu itangazamakuru abanyekongo baravuga ngo u Rwanda ngo nirwo rwasabye CCRF. Ndabaze se u Rwanda rwasabye CCRF? bari bafashe Gisenyi. CCRF y'u Rwanda nandi nanjye ubwo ngubwo nibyo byanyubeye. Wowe urumva bo bareba AFC bakayitirira u Rwanda kugira ngo bumvikanishe nyine ko bahuye n'akaga k'ikindi gihugu ngo cyabateye. Urumva? Yego. Ariko nanone wareba imitwe yabo niba basabye CCRF, kuko uribuka ko ari Imbongo nayo yari imaze gufatwa, bari bamaze gukubita hariya hose. Ni ukuvuga ngo rero igihe cyose iyo ubona haje rya CCRF, urabyibuka n'ubundi yisabiye agahenge kugira ngo ave i Goma Kiseke, turabyibuka mu gihe cy'amatora. Yego. Ni igihe kinini cyane rero wagiye ubona ko bageramiwe, cyangwa se wabona ko M23 irimo kwavansa, ukabona basabye CCRF muri Amerika. Ibyo bintu birazwi. None rero iyi CCRF kuba ari imyiteguro ahubwo yo gupanga urugamba mu bundi buryo bushyashya, n'ibikoresho bishyashya, n'abasirikare bashyashya, ndibaza ko uyu muvuno M23 imaze kuwumenya. Nabo ntago ari abana. Ibyo bya CCRF rero M23 piga duyi. Urakoze bwana Magashi. Ngira ngo mbere yuko tugera kuri iyi ntambara yubuye muri iki gitondo cya kare, reka tubanze turebe. Hano hari itangazo ry'umuyobozi wa CMC FDP, ngira ngo ni Jules Murumba. Yego. Ni itangazo yasohoye saa 3 z'ijoro, riri mu rurimi rw'igifaransa. Yavuze ngo Wazalendo mettant en échec la petite criminelle de RDF UPDF M23 dans le centre de Kabizo en territoire de Ruchuru. So arimo aba ni bamwe baheze hagati, bari hagati hariya muri Ruchuru ahitwa Kabizo, ni muri Bwito. Yabahamagariraga ngo barangize ngo
nabyita nk'ipfa, apeti ipfa, ngo barangize ngo apeti ngo ya RDF UPDF M23 ngo muri teritwari ya Rucuru ahitwa Ikabizo. Ibi rero ngira ngo ni ijambo rishoza intambara. Rishoza intambara, urumva ko yari afatanije na leta, akorera leta ya Kinshasa. Twaramubonye i Kinshasa mu nama, twaramubonye i Burundi kwa Neva, twaramukurikiye ibibazo yabazaga Neva. Numva rero ari hamwe na FRDC. Noneho bwakeye FRDC itera mu bice byegereye Kirumba hariya mu rero. Ubu rero imirwano yubuye, imirwano ikaba yemezwa n'ubutumwa bwa Lawrence Kanyuka ushinzwe itumanaho muri AFC M23, aho yagize ati muri iki gitondo habanje rya nimugoroba ribanza rivuga ko FRDC yikitse yihishe mu gahenge, yiyorosha gahenge ijya mu butaka M23 AFC bari barafashe, ikaba yaragiyemo, bityo ikaba itangiye kwegera ibirindiro bya M23. Bavuga ko batazabyihanganira. Ubu rero mu gitondo hakurikiye irindi ryasohotse nijoro, ariko abantu benshi baribonye mu gitondo, bivuga ko batangiye gutera ibirindiro bya M23 hariya mu nkengero za Kirumba. Hano rero ikaba ishyushye hariya muri aya masaha tuvuga. Bagira rero turacyabikurikirana, abakunzi bacu bumve ko imirwano yatangiye hariya hagati ya M23 AFC na FRDC, bityo batangiye kurwana ariko ku bushotoranyi bwa FRDC n'abayishyigikiye. Ibyo rero ni imirwano tugikurikira, turaza kuyibagezaho mu makuru y'ubutaha. Bwana Magashi, intambara hariya urayivugaho iki ukurikije ibiheruka kubera hariya ku mupaka za Ishasha, hari igitero cyo mu mazi mu kiyaga cyitiriwe Edouard, hariya hose urabivugaho iki? Mu by'ukuri urumva hariya bagiye kwikoza hagati, kuko urebye M23 ni ukuvuga ngo hariya hari ikiyaga za Nyakakoma ugakomeza aho bita Kikuvo. Rero ejo kwanza habaye tombo hirya ya Kikuvo, harya bahita ngo iki, bahitira n'ikiyaga kindi hariya ni Lac Albert. Oya, bwa buryo bundi bita hariya ahantu hari ikiyaga ngo bita bakita, reka ndebe muri agenda. Urumva rero ikintu ushaka kuvuga ni ukuvuga ngo barimo baragenda ku mazi, ni ukuvuga ngo amazi M23 yabohoye amazi burundu yerekeza hehe? Za Butembo. Ni ukuvuga ngo bari mu mbavu za Butembo baca hirya iburyo. Yego, urimo urabyumva? ndabyumva. None no hirya za Kirumba naho baciye no hejuru. Yego, ni ukuvuga ngo barimo baraza babashyiramo hagati na hagati. Yego, wibuka iyi strategie ko M23 yayikoresheje ubwo yagira ngo irengere abaturage bahehe ba Butembo, kandi n'ibindi bicu uzarebe M23 yagiye ibohora. na hariya amasisi zone kubitara habohora, ni ukugira ngo hatagira abaturage bahapfira, kuko ifite strategie iragenda ikabanza ikabakubita ku misozi, ikabanza ikazingira, ikabasigira umuhora wo kuzacamo bahunga, ariko mu by'ukuri byo bigabanya riske yo gupfa kw'abaturage. Yego, niyo mpamvu rero ubona yuko iyi mirwano irimo kugenda yerekeza za Butembo. ni ukuvuga ngo ni umuhora M23 urumva yaciye iburyo, aho igenda ikuramo ziriya nzira zose ziri ku biyaga za Nyakakoma, Ishasha, hehe hose. Ubu rero ni ukuvuga ngo bageze hano hepfo, baciye hepfo bageze Kamani. yego, waca ruguru ugasanga bari hafi ya teritwari ya Rubero. yego, aba baciye Kamandi rero bazaturuka munsi bazuburukira hehe? bagomba guhura n'abangaba bantuze, n'abangaba baturutse za ntuze za Kirumba. yego, ngaho nyumvira rero ubwo ngubwo abantu urumva barimo baragendamo babashyiramo hagati na hagati, bazingira bakubita. ibaze noneho ziriya fosi nizimara guhura,
bwana Sentama urumva hagiye gucura iki hariya ahantu ku isaha n'isaha wakumva ko Butembo yabaye tombe, ukumva ibintu byabadiritse hariya, kuko intare za Sarangara zigomba kwirwanaho kandi Yaduyi zikamugeza kure, ku buryo bamugeza muri ririya shyamba ryerekera Ituri, bikazamunanira kongera kwiyoruganiza ngo yongere kubatera. Nicyo kintu mbona gikenewe kuri M23. yego bwana Rero Magati rero ni ukuvuga ngo urugamba uko rumeze, ni ukuvuga ngo M23 nayo iri tayari, urumva kuba iri mu mpande ebyiri zitandukanye kandi zigomba kuzahuriza ahantu hamwe. yego Urumva nyine ni ibintu biba byipanze, kandi M23 n'ubundi basanzwe ari abahanga ku buryo utavuga ngo iyi mirwano FARDC nubwo yegeranyije imbunda ikegeranya ibice byose abasirikare ibikoresho, ntago numva yuko hariya rwose yatsimbura M23, ntago bishoboka bwana Sena. bwana Magashi rero buriya umbwiye ikintu nari ngiye kukubaza. Nari ngiye kukubaza iki iyi mirwano ivuze ku mujyi uri hariya nka Butembo n'indi mito mito iri hariya muri biriya bice. Ngira ngo wagisubije twatambuka Oya dutambutse, oya tutarahava, ndakubwiza ukuri yuko iriya mirwano, ni ukuvuga ngo uribuka M23 ubushize 2012 ifata Goma. yego Buriya radiyo na guverinoma byakoreraga hano igoma byimukiye he? Byimukiye Butembo. yego Ndetse n'ubuzima burakomeza. yego Bisobanutse rero ko M23 ishobora no kuba yaranze no gufata Goma yego itarafata Butembo, kuko yari izi ko ibi bintu byayibayeho kandi ubuzima bugakomeza, ndetse na guverinoma igakomeza, bakimukira he? Bakimukira Butembo. yego None rero birakwiye ko Butembo noneho ibanze ikabatombe. Urumva Goma nayo irahita yijyana nyine, nuko nguko biraba birangiye. Bwana Magashi uvuze ku bantu biyomora kuri Kisekedi, unyibutsa aba bagabo bombi Kabila na John Numbi. Abakongomani bazindutse batabaza bavuga ko aba bombi barimo gutegura umutwe muri Angola uzatera uturutse muri Katanga. Ibi bintu bibaye ari ukuri byaba biragaragara bite? Urabyumva ute? Ibi bintu bibaye ari ukuri, yego umva nta n'iminsi 3 byatwara Kinshasa itarahanguka. yego kuko biravugwa ko impamvu mbivuga ni yego reba influence ya Joseph Kabila. Kabila ntabwo yigeze nta nubwo yigeze akunda kuvuga kuri ibintu bya politiki n'ibiti byose n'ibyamubaye, ntabwo yigeze avuga, warabibonye byose abikora cece. baramusenyeye ntiyavuga, bashenye ibipangu ntiyavuga, ibintu byose aricecekera, kugeza ejo bundi bapanga igitero cyo kumwica we ni John Numbi. yego ibintu ari byo bakaba bateguye, kuko kuba bakora umutwe ugomba guturuka muri Angola, menya ngo birarangiye. Ni bya bindi Colonel Nanga yavugaga ati twebwe n'Kinshasa turahari itumenye ibyo ari byo. yavugaga ko no muri leta bafitemo abantu, muri leta bafitemo abantu ubwo ngubwo muri leta kuba bafitemo abantu harimo n'umunyamabanga wa Gisekedi wo bita Kabuya. nawe turaza kumuvugaho mu kanya gato. turamuvugaho turebe ibyo yavuze, turabivuga mu ncamake. Ariko noneho ibi ngibi biramutse imirwano biramutse bibaye byo rero, yego biramutse bibaye byo, uretse no kuvuga wenda ngo barimo ngo barinjira, urumva kujya gutreninga no kujya gufata Kinshasa biragoye. Yonyine Kabila tumubonye ari ku ruhande rwa FCC nk'ibyo Kisekedi amushinja. yego Bivuze ngo baba generali yahaye amagenerali bamuyoboka. yego Bivuze ngo babayobozi yashyizeho n'ubundi yazamuye bose baramwumva. Ikindi turibukiranya kandi wanabivuze, Kabila nta hantu abayoboke be nta hantu bahuriye n'aba UDPS. yego Bivuze ngo rero buriya niyo marembera ya Gisekedi yaba yarangiye burundu kugera Kinshasa, ni nko kuzimya buje. Birashoboka ko FCC itanarenga ahangaha hafi, ahubwo hariya bahita bakubita vuba vuba nta n'iminota. Urumva hariya noneho ibaze, noneho uzanyemo, noneho dore nabonye amakuru acicikana yego yuko uriya mubyara we witwa Kifuwa bamushyize imbere y'ubutabera kubera umuntu w'umunyamategeko wahohotewe ejo bundi. aha urumva biriya byose ni ukongera abanza, kuko urumva yabikoze kuri confidence za Gisekedi, none bamujyanye mu butabera.
kandi Kifuwa ni umuntu wadutinyitse hariya. twibutse ko Kifuwa ni umwe wigeze afata Kamina yose arayifata arayifunga rwose, ingabo za leta n'abandi bose n'intumwa zose azibuza kwinjiramo. Kifuwa buriya ngo ni umuntu ukaze. Ni mubyara wa Kabila. Aha, ibaze noneho rero urumva agiye kumwogeraho uburimiro, kandi Kifuwa kuba ageze imbere y'ubutabera ntawe uzi niba ari butahe cyangwa nawe niba ari buponyoka agacomoka, kuko urumva batangiye kumugera amajanja. Rero mu by'ukuri guhura kwa John Numbi na Kabila ukumva ko leta ya Kongo yatangiye kubanuganuga mu gihe twari tutarumva bo ngo barimo baravuga iki cyangwa bahugiye mu biki, byaba ari ugushyira iherezo ku butegetsi bwa Gisekedi Bwana Sentama. Nuko ngo urakoze Bwana Magashi, urabavuze unyibutsa uriya wahoze ari umunyamabanga wa UDPS twari tumaze no kumukomozaho, ni Bwana Auguste Kabuya. Yarasimbujwe, ariko mbere yuko asimbuzwa hari amagambo yavuze avuga Kabila, avuga no kuri Tshisekedi ku bwoko bw'iwabo wa Tshisekedi bw'Abanyakasayi. Aravuga ati Kabila ni umuntu w'umugabo, yararebye aritegereza arareba asanga nta rindi shyaka yasigira ubutegetsi atari UDPS, hitaha Tshisekedi ubutegetsi. Ibi yabivugiraga yuko abantu b'iwabo wa Tshisekedi, Abanyakasayi ndetse n'Abakatanga, bavuka za Katanga, ni bari aba Moise Katumbi, ni ba Kabila, abo ngabo yabivugiraga yuko batajyaga imbizi, bahoraga barwana, ugasanga n'Abanyakasayi bari muri Katanga barirukanwa, bari Kasayi bakirukanwa, ugasanga ni ibintu by'amakimbirane cyane. Ibi ngibi rero yarakomeje aravuga ati mwebwe Abanyakasayi murabizi neza, Abanyakatanga ni abantu beza, ni abantu b'ingirakamaro, ni abenegihugu, kandi ikindi kirenzeho mwebwe muri n'abimukira, abandi ni abamere. Ibi bintu urabona biza korohera Tshisekedi? Urakoze cyane Sentama, nuko Tshisekedi biramurangiranye kuba Kabuya atangiye kwerekana yuko abo kwa Tshisekedi ari abimukira, abandi bakaba ari abasangwa butaka, niko twabita, ari ba gakondo. Yego. Bisobanuye ko Tshisekedi yarangiye, kuko Kabuya azatwara kimwe cya kabiri cya PPRD nk'uwari umunyamabanga cya UDPS nako. Yego. Azafata kimwe cya kabiri cya UDPS acyomeka kuri PPRD. Yego. Tayari urumva kurangira kwa Tshisekedi byanarangiye, kuva umuntu nk'uriya w'umunyamabanga mukuru yirukanwa muri buriya buryo, ndetse agatangira kwerekana uruhande aherereyeho, kandi urwo ruhande rukaba ari rwo Tshisekedi ubwe avuga yuko ari aduyi. Bivuze ngo ubwo rero biramurangiranye. Tshisekedi nta bwinyagamburira gifite, nta magambo agifite, ni ukuvuga ngo bariya bose influence ya Kabuya igiye kujya muri PPRD, bahindukirire Kabila bigire muri UDPS, nako bahindukirire bazava muri UDPS bajye muri PPRD. Birumvikana Bwana Magashi, reka tugane ku musozo w'aya makuru yacu, kugira ngo mbibutse ingingo z'ingenzi twaganiriye ku mirwano yubuye hirya muri Rubero, mu nkengero za Kirumba, tuganira ku birimo bibera Masisi, nabyo twabivuzeho. Tuganira ku matangazo ya Lawrence Kanyuka, ushinzwe itumanaho muri AFC mu 23. Turongera kandi tuganira ku binugwanugwa kuri Kabila na John Numbi, aho bikekwa ko ngo baba bagiye gufungura umurongo w'urugamba muri Katanga, barimo bitegurira muri Zimbabwe, niko abanyakongomani barimo babivuga ubu ngubu. Turongera rero tuganira ku bantu batandukanye barimo biyomora kuri Tshisekedi. Uyu munsi rero turabararikira kuza gukurikirana amakuru yacu y'ubutaha, araba ari amakuru aryoshye, arimo ibiganiro bijyanye n'urugamba rurimo rubera hirya muri Rubero. Reka nguhe umwanya rero usezere ku bakunzi ba radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Urakoze cyane bakunzi ba Nuru ya Mashariki, mukomeze mukanda subscribe, ariko mwitegure turaza kubagezaho report ya Nsasire Majeruhi
uko intambara yagenze muri biriya bice twababwiye irimo imirwano nayo ishobora kuba yaramukiye mu karere ka Masisi, nayo turaza kuba tuyigarukaho. Mu by'ukuri abakunzi ba Nuru ya Mashariki babe hafi kugira bakomeze gutera inkunga, yaba ya subscribe, yaba ya share, yaba ya like, natwe tubagezeho amakuru turi tayari kabisa. Urakoze cyane Bwana Magashi, mwirirwe mwese naho utaha. Murakoze cyane.